isimo sakhe ngaso ngakhona ngamvimba ngathi geli abengimazi negama ngathi geli wasabela ngathi yena ungubani uyapi azange ngitshela igama lakhe ngambamba ngekani mina ke ngamsondeza kimi ngathi geli nje la ngalichingile wena uyapi wathi mina ngiyazikhambela ngathi no ngeke uzikhambele nje la ngalichingile ngathi mina uhlala kuphi la akhulume khona nami uthi yena uhlala eRamkhaletswana azange atsho ukuthi wayijukuthi wayijukuthi sinande nahle naye some interview nandi uyangitshelayo ukuthi wayijukuthi ke then ke ngibiza abo sesaba enginabo ngithi ngizange ngihelebha ngoba mina ngikhona ukukhamba angangibalekela nongibalekela ngoba ngimbona nesimo sakhe nokulamba ulambile umntwana nokududa akakaduti vele kuraf yo hayi uraf ushem so mina bengifuna ihelebho esingiwathi komita lamkhononweni bengibawa ihelebho lokuthi ahelebheke sithole ukuthi kwenzakalani i-background yakhe from ekhaya because nje ngizame ukukhuluma nelinye wathi komiti bakuMahlangu wazama ngathi ungitholela i-colleague lami elinye langeRamkhaletswana sitholani kuhle sinogeli Ramkhaletswana because via call then angikhona ukuthola kuhle i-feedback ukuthi kwenzakalani so wathi basho ufonela amaphoyisa ngathi kuyafana amaphoyisa usihelebha ngani ngoba nje sikhuluma ngesituation ehabekileko angangibalekela umntwana bese ngiyokuthini mina nangithola umntwana ngimbonile andlulekile ngibona sekabhubhile somewhere angiyokuba ne-guilty ngithana sengambamba ngoba ngithi asikamsekhaya akafuni ukuhamba nami ekhaya esikamsekhaya ngikwenzela ukudla ngitholela amanzi just at least ugeze akafuni vele maybe ungicabangela lokho akangicabangela wona it's fine ngithi asingenela kamza wami la nakhona ngipha amanzi useleke amanzi ke vele akafuni next so nangimbuza ngekhabo uyalila vele ulile khulu la ngabe ngibona abantu vele bebangirarekela ukuthi ngimenzana umntwana ngimbambile cause ngifilipeni mina so ngiba helebheke nakungabi ihelebhelo lo liyatholakala akahelebhe uthi uyakwazi like cover yena ekhabo uyakwazi nedi ukuthi ngathana ngingathola so ufike njani la ukuzofikela nani yeah ukhuluma ilimi liphi wavutisa mphathi iri ukhari u fikela u te njhani ku ri fanele ku ri u fika la nona i ri a ri na ungena xikolo ungena kwini xikolo u hlaya grade man grade 5 so usuke njani ufambe yini kusuka amkhononweni ku ze u ta fika la ufambe eminenge why ufamba emilenge bakwendle na kaya banohlupha masuku kwabantu bakuhlupha njani banigcisa indlela banigcisa hanke bakuba bakutlerisa handle imani wa wena or papa wa utshama na mana kaya utshama na mana so una nkarhi wo tani kwini u tshama Ramkhaletswana khalenyana so wa swi tiva ku ri ku famba ndleleni a ku safe ora ku na mhaka okay sithokoza kakhulu yazi abantu abafana njengawo bayahlokwa ukuthi bathatha i-responsibility efana njengale mawuhlangana nomntwana ungasemani umgezela izandla umbambe ubone ukuthi ngiliphi ihelebha angalithola maye nasele ufonele thina wazi ukuthi ufonele indlebe ezwakho into esizoyenza nje sizokuzama ukuthi sifonele ama-social worker ne esazi ukuthi bazinikelile ukubereka i-social worker leRamkhaletswana naseThabani sibone ukuthi angahelebheka kanjani nakho ngikhumbule sometimes abantwana nasibakhalimela sibazali bagcina baphendule thina abantu abarong yabona kuhle ukuzwa amahlangothi mabili yabona so nangabe mhlambe njengoba ngoba kusasa nasokuvela sigijima sibiza ukuthi umntwana nangu udlengule umntwana umbuleyo wenzeni uyabona ukuthi ibanjani because uyambona ukuthi umntwana lo uyabonakala ukuthi akasi-right that is why asazi ukuthi emkhumbulweni u-right and abamaziko bathini ngaye uyayibona because angiboni kude eRamkhaletswana ukuze angagcina afikela yena angakahle uthi ukhambe nini ufambe rena kaya nifuka nampondo nisakabusa nijanga naku nifamba
Ni ta marito va byela yona leswaku u ta marito lava ku byela kona ni mzwile ngisho a ni tisele nifamba okay no ayikhululeka sisi hi ta ku pfuna ke hi ta ku lavela mpfuno hi ta zama hi ndlela hinkwato ka tona ku ri ya kuma ku ri ntsini leswi kanganyisaka ke mara kara khome na foni foni ya nte ku ri wakam or waka ri wakakhosa awukwazi babuzwana ramrhaletswana bashe wayijukutha iintanda eziqeda ukuvulwesi ramrhaletswana yazi ngokuyibona kuphela yazi ngiyajabula nangithole irhelebho a ni tisele ri na famba nje uya kwini la ni suka kona ni ta fika kwini ka kona sisi na kun'wana na kun'wana kun'wana kun'wanyana a swi sweswo u risk vutomi la wena So kuma- a hi masungula ni famba a hi masungula ni famba hayi masungulo famba khale u famba loko u famba loko u ya ka mani loko u famba famba nje u yekela ka mani loko u famba u yekela ka mani sisi u nga rili n'wana mhani yeah and then loko u fambile u tlela nhoveni or u kokota ba ku ni tlela nhoveni hayi bo yakwazi enhoveni ukuthi kuphi esikhathini mina azi ngimbone ngani ukuthi ngathula le matshanini ihloko nokugeza ngibone nesimo mina yazi like kimi kungibethe vele kwekuthomeni kwangivele kwangithi wena mali aswiyenjiwe leswi swa nso kokota mutini u kombela a wo ndhawu ya ku etlela ene mina nje vele bengiyinyoka kuma swiharhi swakudya manje nekhaya apha va akakufuni ta ku tiva u ka mani okay ngena ngaphana-ke kwamzala ngapha kwasithole akafuni nakhona ngithi okay jamani bangilethele isitulo ngihlale la ngihlale then athole irhelebho ngithi nangiyokulala ngazi ukuthi nami umoya wami uphansi urehe sinabentwana yo yasinabentwana ya amafoni ya mhani wena mali timpota mhani wa wena nefoni icimile mina ngibona uthi iyaberega azi ngibe honest yena kimi uthi basho ugcina izolo esikolweni mara the way kungakhona akungisangeki nginamaveke ngingayi esikolweni kakhosa uthi unamaveki angayi esikolweni mina ngimbona acabanga njalo ngakhona the way seswithi ngithe noma ngikhuluma naye ngiyayibona ukuthi akathi izolo angeke futhi ugcina izolo esikolweni ube kule simo ngiso lesi sesingona mali and khe wathi izolo bese kuba ngisimo lesa kulala ngakho siyakhamba nje nakoselazi uyadla sometimes abamuntu sometimes ulala ngaphandle maye amasayidi asiwafuna abasayidi ayi-two singathathi isayidi eliyi-one fanele sizwe nelinye ngoba nathi sibazali okhunye abantu bethu abafeyili ya kwethi okhunye siyabafeyila okhunye bayasifeyila and uthola siyabathanda mara nosomputhando leli i-tough love abone ngathi uyamhlukumeza kanti kose sinande sibaphane tough love uthando ngekani nando ubethabetha nando kubeza sitho soyasiyamu sasa uyabuya kodwa yangibophisa ngisho ikinga yangu nathi ukhululekile ku ri nga famba na yena ke ya ku tweni rihlangu ya kaya ya kaya ka ka n'wana sesi we vona a yi tlangi phela kereni hina hi le tlanga yingiseli loko va vitanile so a ku na munhu loyi hi nawu a nga pfumeleka ku famba laha ndleleni mikhwala lavaka hi kona akiri loko ku wena ho hi lava ku twa ku ri ku endleka leni ku ri u baleka kaya so hina hi ta ku va khalimeni if a va khalimeki hi ta ku yisa endhawini leyi ri ku ri u ta kuma ndhawu ya kahle leyi u nga ku faneriwa akiri hi ta va fonela va tlhe va fika ke ri hina mara ku ri tshika u kelakela ndlela leti hinkwato ka tona
hi ta va fonela ki ra yile mbilwini ku na munhu lowun'wana a age leyi u nga va ka yona 15 i fane a gelagela tindlela leti hinkwato ka tona u lava ku fika va ta ku dlaya va ta ku yevula va dlayi va sweswo va tintombi to fana na wena va ku dlaya lula and bazombona ukuthi udesperate ngisuyakhamba ulambile bazombamba ngokudla bazombamba ngento eziningi kunengi mara mani micalile ngiwangapha e-south africa straight kusungula khani akayekho ni sesi na mane ba uma agiyani umegiyani nani sokulalela agiyani sokulalela alimpopo